अहानबदा मरोइबा पाउ खेत्री बेंगुन ममांग चिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लेशिलंबनी हाइबा युम हुमद्रा हेना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस की मतेंग लोइना नथुगाइख्रे खरम जिरा टीवी पाउ मिडिंग ताबिरिबा सिंह तराम नोकचरी हौजी पाउ सानो पिजरी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा खुंदा लेता सलिबा सिंह तकथोकनी हाइना मरी लेनबा सिंहना मीडिया की थोंगदा खंगनग्रबा तुंगदा ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खेत्री बेंगुन ममांग चिंग अवा चिंग की रॉबिन हुड लेरोन चनफम की खा थंगबा माइकेदा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लेशिलंबनी हाइबा खेत्री बेंगुन ममांग चिंग प्राइमरी स्कूल याउना युम हुमुद्रा हेना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना पुलिस की मतेंग लोइना नथुगाइख्रे हिरम मसिदा रिपोर्ट अमा ngasi ayuk forest department ge DFO central joy kumar na luchingduna imphal is ki additional SP M kumarjit porompat ki SDPO amadi atai police personnel singaloina hairiba mafum adu da changna na bohonabada masing yamnaba nupa nupi kiana to khongnang khonggi thongkhongda mai thaduna chatpa yadana ba athing piram ki masing yamnaba police personnel sing na miyam adu control tonu bohonaki mafum adu da leram miyo sing police na tankhai ki फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगमदी पुलिस पर्सनल सिंगना तिनसिट रोड तकी चंगलग लगा खेत्री बेंगुल ममांग सिंगदा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया द खुंदारी युम सिंग थुगाइबा होकी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एस धनंजयना ISTV न्यूज द फोंदोरपदा हाइरिबो मफम असि लिसिंग चमापन मरफुद्रा दा रिजर्व फॉरेस्ट ओइना लाउथोकिबनी मदुगी ममांग द लेरम मियो सिंगसु मफम अदुदगी तकथोखरबनी मदुगी तुंगदा अमुक हना मफम असि द मियो खरना खुंदा सलकपतगी लिसिंगनी सुपना अहुमगी अक्टोबर की टांग अमदा अहानबो ओइना मफम अदुदगी मखोय होंगदोखिनबा नोटिस पीकी मदुगी तुंगदा लिसिंगनी सुपना 12 दा अमुक हना नोटिस पीकी मदु फावदा हंदोक्तबदगी सही असगी मार्च थादा अरोइबा ओइना नोटिस पीगा हंदोक्तबदगी ngasi थबगसी पाइखलकपनि हाइना फोंदोरगली मफम अदुदा मखाताना युम थुगाइबगी थबक चटगी मफम अदुदा लेरम मियोय मना फोंदोरपदा मखोयसु मतम सांगना लमदम असगी लेहाउदा चौरखिबनी मरी लेनवसिंग मखोयगी दमकता करिगुम खरदी तवनिंग हाइना थमलगली सिगी पोसे सुम जारक्तरगदी पब्लिक निना पब्लिक ना हरकपदा कोयसु तंग जतौबियो तौरिबा थबुकसी फोन सुलै लेतबा तुरेंदा तावरम खरदी बिबियो हाइबे फना हाइजे मियोय बि मिनुंगसिदा आई तबा लायरबा तोला तारबा सिंगसिगी तंग दी जतौबियो कुंगंगसिगी मियोय खरसु जतौबियो फरसु फत्रसु कोजु लेकाइस दे हिंगिबनि लेकाइस की लेहाउदो सावबनि लेकाइस की मिनि Mahiroi Singi Lob MSF की वाइस प्रेसिडेंट निंगथौजम जुगेश्वर बो गाड़ी थोमदुना हाटलंबदा चेनबा मियोई सिंग अथुबा मतमदा फादुना चेराक पियु चेनबा गाड़ी अदुसु पुथोउ हाइना थोकदोक अदुगी मतंगदा सेमखिबा JAC नंगसी चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिशनख्रे चीफ मिनिस्टर गा उन्नबा अदुदा MSF एमसु JAC की मियोई सिंग अमुको की मियोई सिंग अमदी खुराई केंद्र के MLA एल सुसिंद्रो सु सरुकिया के MLA सुसिंद्रो ना थोकदोक अदुदा चेनबा मियोई अमदी गाड़ी फाननबा सरकार असना यामना कन्न होटनरी हाइकी पाउंगी मरक थतना तेमा ब्रेक अमा Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. Papa, quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma phang kuding chamane yo sumang roi pista salabni na. Adu suma takta Super League footing gi offer me amon pirisi di. Tas electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi muhut yang na sin bayar.
Admission opened 2018 to 19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma and tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai, opposite Imphal International Airport. Breaking matuna taram nok chiri hizma khata babao. Imphal East ki Pungdong Mamdalaiba Lamlai High School bo Higher Secondary gi thakta upgrade torakpada lamdamadung miyam amadi local MLA Ketrimayum Biren Singha yauna harau tayamna phongdokpaga loinana school adugi campus manung luna na thamnana ba pandam dangasi lamtu sengdokre tharamga mari lainana MLA Birena Paliba Sarkar asina Imphal East ki oina added college oina leriba Biramongol College asi Sarkar gi college oina lotion khiba amadi Lamlai High School bo Higher Secondary gi thakta upgrade torakpabo lamdamasigi miyamna Sarkar bu thagat phongdokle secondary gi thak ton kat khaba school asigi leriba awa apa pumnamak mahaki maikai dagi kanna hotnaduna mention gani haiki Kungangasda leriba school se government gi school oirabasu aikoi lamdam sigi kungang sigi school ni aikoi mayam se masida thawai haksang yauna school sigi yang chanbam thoi haibagi wakhalon da school se leriba aikoi amot akai lerama mayam phanak sang tang sengdoga aikoi gi isa isu hauraiba mayam sigi larik tamam ni adramasi mahi loisang se luna nana thambana maru ibani haibadu wadu wakhalon da MLA locally ra funding warasu tongan ba funding dagi warabasu aigi pocket dagi warabasu hairiba higher secondary se mapung phana o helagani haiba madu wakhalo ladu da ai sam gauna ngasigi social service de saruk jabani Hauzere bada maroba pau amuk kahna Ketri Bengun Mamang Jingda Reserve Forest Area da Leshin Lambani Haibayum Humudra Hena Forest Department of Police ki matinga loinana tugai kre Haji Fau bugan astem na pija papau matanga shuru lesin jeri meeting tabiri besing bo mukan na kurum jeri